Malbrenga sule malupra mo sa mutmak tial ngia bal sela di ong enusyo. Ma atirgel oil atal tial program anggil nga ramo nga co-host tial program larbo na idung Joel Toribio ma Mr. Haru Wilter. Madrigal nga nga ang irmang Moses Uludo. Mal appropriate time al gupil sila program le July 9 niya next week ro nga rulurior. Niya mo matamer maloko warna mo 40 years anniversary sa other belaw albora balot pak sa referendum en Los Enkyol ko ngera agem por kita other belaw sil constitution convention na July 9 na 1979 na 82% ng other belaw am loko ngi segi na constitution segi dia do spelling mel multe lang time matial program lang amal mo ileak kal program ele kada mo ngti ay del time mo so is sa constitution malungil le tirgal sa dakal lang amal di ta mlangara al sela tamatangani ta constitution ar malu userngi malulal alulus spelling mulula la all tau terni mang mal di metiang mal di nga suliul teder rubak kada mo mang diway gelbek kal program rigi ma akmo sa Mr. Wilter mang mo o starter tial program kada so is berni Mr. Wilter ma di kun maskaw bum poto mo program rigi man musula ng bese nakamaran mlar sel gotel lomala sel tial papier madalong ler sa igiveng blorgisel revise constitutional direcal blororur ngin lulgiwa tingela legislature sel time le sorira de lutel revise ni akti regal le dal sa igiv mutel blorgia aselul lebong al constitution le revise able reject ng adara blu mugli lutel morsel original em malgong sa igilam lo mangai maral kamata mle kamata omrelle nga dia ka malum so del girel tel document ngara detail le kumdaswen ngara record da dikul ko ngia wasei el gora gerel soakal el ngul mes kider rogul kider dong opertar el alwasei a club gula do gol o mesetial document tel constitution el wasei tia sera boloreur Engarnya belal ngabi el morad clear other belau malubeng tingnya la geizai mangarang ngarinya belal li al ngarinya belal temeli setun temling rulil momeo dang morinya tergibel el matar surra alangwit sengim otutel etira example gulkoi agumesa guktil de swek agumesa constitution dalil asi amlamo ul engaria bebira ngara al sel el mlamo mring regiva implement ado bodol tauta que del bada sataringi atogora aklo bagara blur belos mal club gulwa se ngara mal ngara li ngara gire del mru lor tirak kai sel ngara otna ra lwa se gire del mongol le mangal wol wa igir togora ay gir mal togora ngaramol men mutrela actually sailing a constitution ra klav nga mal di meskira framework sel ay gel mal di ula atogora la alwasei oya citizenship o ay tertorado sinta mal adar belau abi mulo asen biaga adar mo adar belau subum biaga ngim arsel el other belau lugula mula se ngalgela other belau malubeng ngil ada adirgagan jagal ngod admal oya belau elang alme adra mrigel el meller belau jagal sel mo other belau el waya bebira blue including ramrigel se igidel toya girela olbira glulal mrur selal el moltautri sel toy Ege sometimes umda se kampe se amdani kyal word kadra omlu sending na omodon la sigel dul mang enabling legislation igel rulisel
ngara utamela la al mom lisir ni lo asai ka gida tletele la dorur ni el toy malum ngigel dum implementing legislation seguida gulgor ni le sel guk tungul mor sel ban sel supportra agasto malum siugang al mora traditional system en guay agumdaso en girel ngaringa enabling legislation el mo the silva se kadam garado nguller te altoy kadam garado tautri seguida ngal olvira galulal gireruli agumes en ngaringa batogol bada sa constitution el dirgagal mrula que giverni maul mung moringia tel gibel arrod aradromole sel bodos pe ay kartoy dirregal tara to el sogal duli que hay oro que la motiga ase que al constitución ania sección ergi lo ase sabe del ngodi it's a living document sabe del amendri lo tirak la chensra time ma chensra to ora blula sen aria badasel meskida crisil sabe del ulise al mutata al sel awase ngaria transition period ringi el girel moliu dragabelmente mlara transeitoril mera constitucional gabalmente e ulmung waisei kida vimlagdo mu rulia constituzione bodorura gabalmente sera bodorura gabalmente ora a constituzione give already ngaria gabalmente gido lol tirak la lura tarablu nemlin transeitoril nga brige mengarni seguido el bad se ngaralel olvila girel mrula la le ser transición así como ngai dai girel la el mospere la transitori e hacer ves el congreso que me amoliuida a veces la al mo te plesa ahí que ngargil e seguida gumdas en área todo sección el dirga rule ngaringa arrod ni o omluk ut ma gumeser ngil que dirgo spe a beber al ura titi at tingul morise seguida wa tinga gambese e bu kurren sa tarala Bueno, Saule, me digo que kora dimo corrector sektilil tial program a program ra hausis a sel tarang kala program dilli a program ra radio station yang aga dilli a tel di omerusyo. O mal Saule, et mun maskawe ngirama makabor sel next el gukta pikir gaor tial toera ke por kina ra meno. Magote kambese mal marungu kukswe den mem mo ot mage kuk mo o top da ulta se kausi sa ak gide mar ad lo rengs mar ad blur belau no gote tel dibus mo mel talbui lo ya lo del program mal marungu kul mel o da era alta mem ko e kuduk am sa dra kumesingi bot cloud to trail to boy el ngia ot mel la ra blur belau en lo melngaira guarda kana memong e ongerurur e kadoy ako mo club sergi de mo mesengi lo se yang buk ngaral babier ba do ngaral la al do mesengi hindi igade balo sodega at telgib malmle mlara alser umura 1974 umura 1976 akirur tra alsel mle duldu rauldas lo asengire del moileak blu el modo gurit sengaria utemel alla argit el bodolu seringi ula garbara qabl metrigi de malla rabluat el kida mrurngi la dang bar damru mun segida no akirur tringi mormu terseiki el silsra etiu ko bisingil o ngewidel buira tisentina nalmai el ngagatar tirgel el tilo da radio o marsara el mlu sabavier el moram digel mayuen el oldu por ti aigid lo temela la lo ser boni au temela la a esel tgor belau el lu lo temela ndi belau di mlangaringi a constitution ngi raira lu temela la argi di mlangal di galbek blu belau ngaringi a kloba ngaringi trui ma alla argi batletelela ada raklisi ma ortela blu ai ke ya utemelalla pegi indiki dam rodli tel no lusi emo sektorngi el kukoya ga peset tletail del silubira novar e ungil tletail le muringa le maltira beklado muria ngri sel kukso al mom sa ngir el ang sel el kuk sel ongewal biong
Ra sila utamela la argip sel malte dar ada bela. Mang segida uksa kan mom sadar ngil wa se ak melode ko se segida ko to cloud to telel ra al sel utamela la bela. Sel wa se no mar sel wa se ngara mangran ai get klisi el bal malte la stala. Ma gegida so mom sadar ngil mo ida aulal mora agora idun yoele buk mol mria posible ala mom sadar. Ngor ka por ahí. O India ka komisulang kambes umilo do son mor kita ro kuyang. Akum dasu yang soal bai kora ngoi kita mor sel sira lo atmo kortelo temelala. Ku aisin mor ro kuil adel tira tiang amlamo magwarra kara dakat mekli. Ngo mesin del adre belawa ang song sa rekriro agwar. Mencoba kalau oti mora tirgel ku koreng sergit tirgel tira ulungura artial tolger tira adol tira kla to orang abar to the founding father la constitution of Burbela Tirgelo ko kril me ada lo. tirgel ko kril me ada lo dum malu bo ko argi meng dimla kamsal medenge yang ka mla segi del time meng lu eti wargi 1979 meng nganya cloud nga kar segi del wal delegate kel convention ma omre del ma al del la blur bela o sel sila longot mo kortiam mang wal blar ngia o mangesra bekel blu molding ra olbira kalulaw etel convention aluru ringi tiagi del olbira kalulaw mambekel sunday lguklme adra ablilio temer adra ngarolo temer adra gel Kiam lo korak lo ka rablur bela Ya, sel termo luspeni sel time sel temle mengasiau. mga siyaw oy temem mga siyaw Segi del termo akir si sel time. temem mga siyaw tialu letiam le klo toil balikat kara mencoba di mo mas ang clear tirigay del adal tira abagor dangar o ko material club say keldi bele mga mo kortial Tirga milnga lo ya kasenkyo. etiga milangay lo ya kasenkyo Ako yung may kung si. 55 days Madabora blura in blig en ngarngia Alfonso Boong Oitro mamasami sikse. Ngarngia siya singertil gimulo yara screen mo mamesiri. Adabora blura ngayaur en ngarngia Victorio Erbelaw ma Carlos Hiroshi Sali. Adabora blura ngartmau yang melani yang irai wet Ignacio. Adabora blur ngerolong yang melani yang Masayugi Adelbay, Johnny Reclay, ma Victor O. Ruur. Adabora blur ngerar yang melani yang Jan Sadao Targo, Laurentino Lo, Sadang Silmay. Adabora blur ngerolong yang melani yang Blau Skebong, Manggarubak Haruo Wilter. Haruo ngiraget Wilter ang klil ilmlar silva biara convention. Obora buluring esar ang mlaringa Moses Marui ma Bonifacio Basio Basilius. Obora bulura iray ang mlaringa Singits Iksakas ma Baules Solong. Obora buluring ayang ang mlaringa Henk Singits Iksakas ma Baules Solong. Obora blurang ayang ang mlaringia Henk Takao. Obora blurang mlagyo ang mlaringia Andres de May, ma Juana Rungulbay. Obora blur oreor ang ngaringia Andres ngaringia Father Felix Yao, ma Reverend Billy G. Cuarte, Johnson Toribio, Kuniwona Kamura, Lazarus Sali, Peter Sugiyama, Caleb Uduy, Santos Oligong, ma Mr. Joshua Kosiba. Obora Blura Brilio, Orior si. si Orior. Obora Blura Brilio, yung mlaringa Toshiwo Nakamura, Yukiwo M. Smul, ma Haruo I. Ramli. Tirgay adar belaw mlora convention
Emilingat mo keringin men mutela. Disel mo mes sel siasing el ultrdi. En dia ka siasing era Mr. Wilter ma amle delegate Rabur Oriol former Vice President Senator Kosiba, ambassador. Tirga telul dia keringin siasing misel dapur sel siasing itu dia kode matelol. Nagmela amle timnya siasing el Wilter. Dia gilit. Akmilet telal mitabak. Ya, amle president ra convention, a president amli. Amle vice president ra convention, a president Nakamura. Amle floor leader ra convention, a president Toribio. Tigil tedel damo kramadal tial siasing, til tede amlo president Rablur. Adiso al diduli awasi auri ursir al motmok la convention. Ya kotumlo president Rablur bela wa harwor mli. Keriola harwar meli kam nega debat temel. Lil melmi ako terturun beringi melat kan moro ngerung yak lengaring ya madep. Menglo Vice President Alfonso Oitro ngoriak mo nguaging lela president. Eng moria senkyor ablur belau mauriur Oitro eng milingil Lazarus Sali el mo president ablur belau. Direct dimle ke debat temel president e me debat lengaringi menglo president Thomas Hermosau Senior. Emlo mereka Thomas el mangsa yang mengil tangirat kelet pisong olmo president. Tirgai kita rogu adim leder staltur. Ya Alfonso Oitrong ading melengoriak ravais el mo president. Ma Thomas or mangsau senior mendingiriak ravais president el mo president. Ya harwar meli ma Lazarus Sali mangirat kelet pisong amilingil. Kita lilut el meremel yang mengil ta kuniwan Nakamura el mo president lerul term. Emo mereka President Nakamura yang mengiltam President Relal President Tamir Mangsau Jr. lerul term. Yang milingil to ko siyansong or mo President el tal term. Yang kagida President el al time lilutum la mengiltil. Lerul term membulgula si Nakamura mleairak al President. At kele awarak tirgel irula temirat kele awarak Nakamura siyansong ewang tamitru melon mara. Saya umreder bela or siral ko terbut makrita lu temelala men mutrela. Dim le soal subdatiri ada bela rogul wasi tirge gida amlewal damal tial blu raal sela wa temelala. Okay, hale eder sel tergiban mo complete kya el wase ngara ul le tirgel gotol delegate selmlor tial utmelara amle dori eit man ale ku kora trai di membelo sengara ul metumlo dori Ngara ul metum lo dori. mai se sel time ya omlil tar adal morai kal rut amle ngoda na kla district tingi narinya se district 1 man mangania bebi rablul ayang yaw masungsol amina to obey Aige morio mokman bi monga delegated ki. Moangaram lungu ya bitu. Ai rai ma blilio mangalong mangalar da gumda secretary. Meseti albabire mul. Ya orioram lenai. Oram ni nine. Selbo moda kai gidan number tirgel diblewan na delegated tir matirgel 2 matirgel 3 ma 9 orior eto moradori. Sero ngerul convention yang mle change sarolel tilimlo 25 le sel omlil tak mulo asay tidi ngara balun me mlo tirgel ngara etlar sa gumda swing timilngit terbelaw rogi emergong ari tirgel delige trabet balun me atal bulu ari May sindiak maktimis kami record. Mla atara a district tangar ngatmau mangaram lungoy may beli kamamiyuns. se amle tal Atara district mlarab lilyo dilyak. Atara district tamle madalai ma ngarbeed may galaw mat ngorong. ne gumda se Legal lumiro ya kay disirar adat Mlaring sella May alwasal sige, sugum ko mga songs around 1,000 in telang and diakal sa biul. Magdumle so taygal bulum endaba oriol tetiwan adal. Ya bebir mang siral ko tan makatmok kiltial mo mereka yang wal milkat lala tru matayar adal olbira kanulaw. Especially sene. Ya tetiur tiram lan oriol. Mang lornya matiam lam mo tokol
direk el tial utumelala milgat mokle kambes. Man adel oreng se tia bekla Iraq. El do mesela el disir adel kier tial bulu euri a portion rasenet. Makumdas el almra el men direk el temele a Iraq. Makwa di mun berisei e klutro idi olgim le gorgaura mangir mama bolsbin masada gel tira sorir masada al sel tial utumelala. Ela malungin na kamlo o name tirgel framers. Di as I understand the parbato kortira amla arami tira dalo kali. Tala tirgel metela adi truya. Pero kita amlo sioning el sel el reunion tira el al logo arra. I see. Se on sel okodem etiura Last year. last year. From the top of my head, tirgel blase tirgel 10 el dirga gilye. Kumlaria former President Nakamura, former President Toribio, Joshua Oshiba, Billy Cuartey, Mariano Carlos, Laurentino Uloong, Haruo Vilter, Mariano Carlos. mga ringan, tedel, rung tirgel. Masa agi mamasa yugi di mlakalangarin. Oh, may say. Ang mlarnia akora Manggera din. mahuana mo. Ako na, tirgel gila. Lo via show. Hindi true. Tirgel tedel, dirga tira dalo mali. Ika kubaska yung ginamang mo. Gam el sel da tial utmelala argid sel da mesringi dimlaqal gatmok primlem de das mal ubel bel music mal nora amringel dao mang sab edel wasen ase gid man nora amringel dao ma ul midreg al gatmok mongin bel de arsal mal el tlamal sab edel wase ngungil utmelala la tara gel ngungil utmelala lamlu usra blula el asera kadam lengel wase akote kita ulpangela FSM kadam not magid maradra amasyar ma FSM rulia maybe a constitution ekad sen kyol tuwa bedrengi emroko motmak ego kirulia utmelala argid emroko ruli adra bigela mel wase selbad sera utmelala argmeul lol gaba to kungas mal bingam kit du am kitra kampak bamtemeli marbebir ada muldu argidem gedengil ei ebo engul mutung masengkyo eng mat Sige solo lagangin waseng revise sa un deblu logisi ti ai kid ke pora aser ngara July 9 79 senkyo ngira sela 1980 nga marbebir amle mal le remurt loror girelo tau tertiang sera hotel sa logodir yakimil ke people's committee emorol mutrol ngas atiang original constitution mungboria secure ni emilnai engi amaria sa close secure 1980 trigger mo adra hotel government 1981 sel ko senge kerngi awase seigi del lagel lamel ngal selonga wal bliom elngia tarmatblom Aigegi da igel waqti ul deswed wasen bottom clock tutlen lela hal musil qotl wasen gel sel alamel tela adal mora ul deswel ma mora klali dringi adi agal sebe ela qabel mental tomali ya qabel mental adi agal sel dulia klali rablu belau rebek ada mo mrarngi girel ngaria lamel tirarat mora aruba ma klali lo mrarngi segi dia amal clock tutlen Idrek selong eru ngar segidel el bliong la ul maklo tutle se selo se kabelment tadi al seb el ruliang idil toy el ngia motomali alla malten makliselaat el ngia olto badaul suel malu beng mom bedenge toy yar adra ais waya al ora idung adra amang al ais adi al seb el mom gelbus ratoy el ngia ngilara seluul dia kalau otil mara kabelmen inda sa kabelmen mo guru sirgi mo sirgi lo asen ada mo otil mara kabelmen tem mung segi dia tara maklo tutel lamtet mangmal girer mangwolun ya tara ngal aset tegi del bas el plot tutel se lo asen ar adra blu asab il motmak el muqidib el meoba ul suir el ontrir ermun mara kabelmen el waisel mara al sil sel petition bo o mrurim mo dia kasbira ar ngara ikrel bela se jong kiril bera
bela. Iti ay kita lam teda apto ko ra au era boninga ke porgit iti tara ko tum klok klisi ala blo so prosper ngi na for example al pal mulu sa apto petition e masay ra de kimo o mal sa distar mal ato blau elol du bautas ti kita ta amal direk ngaringi el lamter mal ged el smisi e direk aku mes la ngaringi at ora omlot ara igal constitution na state el betok bla adra blu amla uspe tiagit dinga pera state bla amle trar adra blu mangmal momri tira mala saing el omlot ara ke porti de tiger adra ba klisi amla morobor be bultian government na ma soria lo ka wite Ano yung alsorilmente? o me o malu tana masar be bul ol kal betul bol da ka soria bulu apolo kai sigi ba dire selmo tara malu lubong asertial maklot utlen sel tu mongerul barsa asertia gid lo ngawal piong selwa sea gidil adre bela ngaringi allam tel lo mesa ba bier na government gidil pa bier government dia ka exception mal tak se was ngidil adra balu asab elo reng sa ngidil on di brabuay el direng el dia gitu se exception o se dia di tiangi na dia kasbela for example el asel ikel court case lo asel case tigel kitel cart tigel terror di ra ping el obra corte la to is under seal mo me sai record a constitution a dia lo terklios en tingarinya sa pebel mes mas pebel dia sel no mes sel el base en public tak dia sa la court mangidil at ngabab at government stobra at belaw mo mesa babir government stobra at belaw mo rengsa on dibl alo hirim alo para Tila give Moses selblek binir sera kulpoil wase. Olbira kalulaw agirel mutrulia la al mom plagatak implement tila igil section. Lengargyal kakaro sal adralla el sebel mo kakaro sa interpretation til giril abada sa constitution. Atara example yoel aser albornya emergency ra ay mali kasal mases wa power plant. Mlornya argument tal bebir al adal luasay kaya al emergency. Lem biak aungil defined in detail el olbira lulaw la al mulway si. Momring la di interpreter. dia ela tama oi ela hale so ditila Malungil dia blang. ngaringi alla amlamru Okay. selom ko sen open government tas etemra ruli tiagi lo biak lo ermu la bat sa al sel o sen ngaringi il pas illegal lo sen exception Ay si. sebel la government lo regla information au do suega ma trigel o mesa temela la ra blue la o supera o temela la o se luid se omto le tial bat tiang ada kal dulu asing sa olbia kulo mas mula exception mangral gired ngod ik tial bat emral ngak omral was ngania be bir ratu oi emral girel rot tera waya atukora o grula tela Ay si. ba be bir atukora waya ka rangal gal under age eto malala mdir ngania emral ngania be bir ratu oi ma igel tukora o manggaral bulu sukumar araro ame mai gedel ngaringe igel Matial. on dia kal ngartial constitution mral gire lo mes ba kubra igel to mo Mai se. girel mo mru lalla lo ya ka au temelala al chance ngir mula igem ko mo detail ngaringe el ang open government act unconstitutional maknit ra to malia o Ya, temelala matial molgon ngil wasa maltela adra news. O ay ka sabi mulu sa dia ka mau ay sa tasil badaw. Sa igla ul mangonia fake news. Tinda ka may paikal mol ko ngidal baleme. Ek mula sendia ko ay sa adlulu ay sa nga. Sa mula ay sendia. kala umra ratram Dia ka kuan kala mal de ko. kala kol gal ade Akuan mal ko el wase. Maral talgibel ko ra morgia sel do mesring. dia mo ise ngirel oy ngirel mal Dia mo mo ngel pala- sel aba ni se atara awaya ringlel sel aba news link mo ko ri kringile ela sel mama se ngirel mel chegra edel source Dia ka mo el verify lo se dia klamrang asum como atan dia sal mo
Mumtanggali ko mumtanggali moratang, seigi da normaling. Hindi of course kita di adam terleka May mistake. siya. Remember a Bonifacio maltilak malbilfay terni malmarunong. Oh, halim mo ay sa isel tiay gide. Tiya sila loruringin na nakamiti na Bonifacio. Ngal Bonifacio ko talaga na microsyal giluwa di kiriringida a journalist. Hindi dimle mauro na titi. Emergo sira albora ay geldo na sen individual rights. Emle assign mo na kamiti. Emergo kamamamol motmage bebil lo se alite girel mo ise magmaulom da so tiya sila mura ulao. Ito motivate ringo di. Alube kami ura sur obong ako besa manem pasaka rumur trawa ang mga rakor tergi de mga siya secure president mga ra state lo besa tiay. Malu ka lulu marani. Diyan nga lumarang Tiya sel po tiya completely dia ka discussion na ulao girel. Baka mi ti report mo tiya liga maka plamo mes ringi rekos. At tiya kala mo waisi. Ngla ide way ko plaul marangi. Tiya gide al malugel al drodo do barela. Mol. Sel open government Goram laringi sel igara sel airport Oh, bidding. Tiyan. sel So, sit sa nga. Igal information tirigel bebera senator sa amlesura ministry ra MPIIC OBA malay record maselul tutak ka sela tiagil al amoko tutak el gadmo gorta mo so iso mo rule based on constitutional issue dimla len gorta dimlol mesasel ku parte ni wasay dia sel henjira obi ang almora senators ay enough response Resela. o mindim na bolsis para constitutional Dia tira sa para apil din lang race tila kita sure dia ang constitutional maulong wa. Mandil ka sabi edelo kat yan tukoy mora ka Dia nakrila. sabi ba o may say. May siya nagarila diyan ka pun mention rin al sugum. Hindi na ko Oh, aglo tutak na dia kalau tadi. Tingin nga papier. Mo ay say. Kamu porsel to ora ka. Klo alamal Tapos ka. kaktel utumala. Klo ba ka. Bela lo semua anak lemal tira klo ba ma klisi irtila. Hindi ako may siyang mga iga tablol maklobal kul. Nga nisik lemaltedro tirak plak lebela orgid maklibela orgid. Ma lemaltedel no makatmok lo tirak artegi dro utmelala. Man soagal uywisel kuk lemaltedel ngare ungela. Awat tumelala algirela tukura klebela orgid. Mongwa siya akalululak klobak. Dal ngil kululaw adartar arubukul ablu. Seamos el mol nga seora president Raul Das wilgire la di audit la masyugang matukoy radalongole la igal radalongole la igang matialo utumelala balgula wase tial tokora klobak matirgel agal mongora tial tokora klobak tirgel maltut klot tirak raul dridella Imoriol lo bangela president radigel tingela asyugang Jadi advisor mora president tokora asyugang ewase ya adel mora kalulula klobak adingigel miltut el momlu raduy lol tirakla ramra rolel rasyugang ya klobak ersel blu amla gongerni el moseliri bulgula si al sukuma ablur ngarum lunguy ako ngir turong mong mo arubulang arum lunguy lo tirak klasyugang ako ngir ang gaigi del adal mong ngir turong enggeya ral se gidel el debel Ay say. lo ng siyora presidente ra dia kan mutul tara gangil bo molarngi adun tirak kala utmelalla Hindi regal Google de suelo sa kumesli go spell ng muy mere o do spell ngili. Hindi alam ko din Direct ul sa gisat tilang na ulak mlebot yesat tilatoy at tiaki. Tinaga mo advice sa president tratokora syuga. Nice. Al sugum galamura la e kambes e ngani abol tamlira gidel malur dalidel ura syuga
e klova ka sabi lo se presidente tiamo tal su se igila mle de sweder ndi elang ng mloria a meeting rara ng mlungul mrura constitution ng mlungul e nga ka mula se tasilil vitil ay gilma aulak elak mula sa constitution ng mlungul to ka national constitution leng mlamoria ba es el klova ka ng mlungul adu bungoy la constitution mlamo so sebenarnya adal biakal nga ul líder to ko mo Moise. Letti agi da cluto lo mlibiti se sentence. Moise ndia kal sebela adal tulul radui raglulu la klobak e direct adal olbil maluub engululu la presidente. Ndia kal sebem la matut kul muadat ya igi da dul wase House of Traditional Chiefs, House of Chiefs. Ngar siya kung madala president rak mongara. Maluwe mulsis para democratic government. Say kita Oh, el atara ngartil al mulgol. Kau jangan ngacai kita cerita. Dia. Orang lupa ke osulta negara olbi. Dia. Ay los en traditional rights ngaringa erul nga sirtilang ay moringa mulgol wasal sukumal ukla maul dalid la amo kautok al ukla amom sisi. Hindi dia kabol tamali selu tamela dalid la. Mela dire tara gir magir la dire kal mrula la ilmo o trugo klose ngarau tamela dalid la. Mela sile dia do ngere kido roa la ngaranga selu losen dalid la selu tamela dalid la. Hindi ulo mang ako akti mengurti al babiere ekor amne tribal superira era dame au ulo mo kadama sing tirigel matut kra del suko mo matut ka halak tros pe ng mlungoy al suko mo matut kra ablim yar adra ablim mamatengel wase ko matengel to korasiwa engoy gaul mo rablur ng mlungoy mo trul ng mlungoy yar arangara mo nga ko ngeto marar gaul wase ko matengel luula au dilid luula blu masel suko mang comortial el debe rakloga la president en giril kirkik lo mesetial waseng manganiab leng abodolo sing gukta subject di tira giril matengay Wasetiam la matengay wasetiam la tomelia selul deli de la dia saya kumdas meng global goal tir order ngi mang leng tatoy for example al suko mong moterurubak isegid el debe agiril kut makliat to kora siugang kadamo mongul deringi ro au ul magulmu luase tial document nganya blal ogoser ngi o blal li magadam lamo arod ay kartoy lesera la constitution ng lagi mlaka problem Jadi mlaringi di Laringi? hindi akan disegida manep to kama monday mo akur tradu. disegida ul mang aku meral waseng ngaringi tiar eka mal dilak global kulto ko miora wasen tala trala umusperi ngoy se leng sabi il uyuwi interpreter nga ul mangaringa kadagri ay gel interpretation ra trala ka ma interpretation ra trala tiang ne margong ya kadagri omes e otro que sel walul de swel vela or sel sa longot mo ko segida maul metiak klorur re moses le kirgel adal olbil giril mo mrulay kay gidala al implement ay kal section a giril mo munguyo ay gel journal ra a convention el mo decide lo hacen ngaramle intent at ko margong marul klorur re biak do rur Elang aringi atarabat sa utumela la ligirela to kora probaglo se. Dia ka ngidil takalmente dia rali ngidil toy el mobongay malubong motomer rubak ra amor sa kablement moringi o mungulul moringi malu moradru ulel dia sa el murulia ngidil la al motomer ngil mo el ngu segid lo mungul malu moradru ulel. oh hindi ka bom sis para to kora syuka hindi kasi am to merngil wasi ka dia ka bom ruba Kaya akong rubak. Sige Kaya kasi ya tilada blata klendi seblam dalil toan sebedel tomernal sumong mosoy olbile mawdu lengkam la mobile tragukta se hindi issue dia kasi issue kasi hindi ka sabi na government lo mesir ka ul maangir turong el to to kora government lo singila atim segida dia tilada Oise. Dia mela agutara tokal directional constitution tiang is a living document, dynamic. Seral melu sen dimla kadula sen mlabot karader mendeka dia ka sebedel mga ngoy tiang amlamo 4 years semla mori omal de ngoy se
ako tulam mo el ngali sel requirement tra nuclear free. Au lo so eden ko ngera kampak. The requirement tamde 75%. E mergo ko tulin mo 50 plus 1. Diwa aselo mo. Mo Dia di sel la mucha gumdas en wasi. Pan di morte ay gil to ara. why say? Dia ko podung atra subject medro sin girel mo. Why say? Mai se. Say gidel mo yung mal respected mo say gidel. El mol mo tarak klaw lo mlorngi am narngi sira 2004. El initiative akmum le 5 initiative direct wal president mga sawa am le president sel time ngi ako am le leader gidel initiative. Kadam lo sen kyo mang narngi am le 5 ya 4 am nadala imo alak alwi. Ya remember ngi rasa sel one ticket. Mablur bela sel le sen kyo 2009 Chanson Toribio Amlil, Tangi Makaray Mariura, Amalawan ticket. Seguidia. Seguida Blagi Lomolo. Emergo ese Aragro Olvila Book le Pasrala, el convene Rawablo Second Constitutional Convention. Semne take place in Sera 2005. Serabol Mrexel Kelselse, Emlarnia proposals, more than 2,000 proposals. El no Madrid Adrablu, ya Adrablu am no ngay ya kala tele la constitution na wasi ngarngi awale rulo malteen ngarngi ogiwa olbira rulaw el tesenkyori ya igale rublar olbira rulaw al apasngi el tudur majority say awan ogiwa a popular initiative sel popular initiative ang mga era majority bo travelur bela rogi ya ang mga era ya 12 barangay 16 state ta direct go ngi 75% ya mo mga so igay initiative ra 2005 kan ablo sen kyor sera temela ang rule sa 2008 general election sera bo sen kyo ang langay 22 ngi el atya gida agari gela Aigel 22 era sa Roma sa tiagi del game porgi. Melu sa 1979 es emal mesa emora aigel temera le mal tulun sa dang irman. E ogore mu aigel 12 fundamental right. En at sigum sa dang mo benga aigel data ablu agil ngel 22 amendment. Ya kari ko sa ngaria na sois para hoy tiagi del ma bien. Dirgal bo. Engara ul mendirgal bo. Ese 2008 and 2009 opera 10 years in treta 11 years. Tila dirga dia ko ngel mong raulin dinga kamlora Supreme Court lo si gara constitution matumil ska hindi Google library yan lo sa igil del PS amendment lo nga al seltia indiro wasin dirga hindi dimla Google ulidon El agumesa tara blaktak to ko lo se ma kay gid lo malo lo mayro ay gelo idel to ko belaw adim lal ngay gmayul adam na kan ngay ay gid ko se el ay geng magrar el angle tial lo ba mo ra o mesing kambesa kaniya to ko bela to kamligel el kilingay tirgel at ekdom na senkol ko ngay Tingero takal bala kan tingam na kaniya sa senkol era tial nombre ekdom na senkol Gongay ratoram bigel. ya oida la mo Aigel lo idel to bela di makasekol gongay. Ela tila gida a problem ng kriol. Kumdas again agirel morol lalla gut maklile ela gen sebel ko pan mo ula monda ta club sele tara amal ngai bes lo molo selo ase apol ka uto atoram bigel matokor belaw. Atokor belaw olo. Di ela ko to belaw ko timla ko ganyan ada kan din ba sektor ni magara ko si atoram bigel gile ganyan ada kan din ko E dia kaluok ito ko bela cell case ra emergency ra. I think gimura imli. Ablo dia kato ko bela lungon tiira emergency mo. Sel to bela lu spergia executive branch sa karilo sendia katila dia kalo identity. A question namlon mo restra ase ngara semdu emergency ngara criteria mo spare Lendia ka to bela mo dice. Digo mesa tara mal Kaisa room Maklot tel to ko na dimna ka tingin askur ni ela ka ram tingin sel
Tialu utamena la amla kongem pi atleta ra complemental malbet ngaralel. Mela gida constitution o se ngaringa president, ngaringa olbil teblolblai, ngaringa council of chiefs, ngaringa state government, ngaringa state legislature, ngaringa governor, ngaringa hamlet. Yang ngaria Council of Chiefs ra state. Council of chiefs sa hamlet. Magkamahal, Mal mal taknga lo merre de tial mal ke kermusul blue, el ditrum aim tela adrni. Kadal ako tel Overcover. overcover amal ko tukan mga takler sila government rangidil blue ra blue la. Betul kan chief sa kasal tayo. Kahale bugil. Ngariya kung tiltila. Dia ka. Ngariya, sabi mo subada ka luwasa ngariya tiral claw, ngariya claw mo leral ke kari. Oy, mal claw ang tiling. Kedemor tulula la mal masanga mate truai. Kedemor sel mamutok omrer mendigal masada awul mendigal masada to wala mgdi ka utok kung Hale mo mare. Alek peska kanti. Hale mo mare ke tu tingge ke kabo. Ak peska kanti ka blo melik kra kanti. Oy. Di trigel ngara chiefs auto dule tial beseng dra blu di da katal be auto. Madam hale telital tingge ke kampe se gupo. Ngadan sama mo. Hindi ako. Oy. Tiagira tige. Ang aga ma Joshua maglol argue tige to. Diagal klungela kabalmente Moses. Arulia kabalmente mo korap te mo diagal siuntria. Diagal tegi. Malge grey mal klo e gidal adlo bang at ngaray gelungil nomrul en mungil diagal talmal. Kaka mo ensure nga Wise. Diagal size ra government. Leyo so mo nga lo say harwo tel tokol mo 16 state amo ula albunel tel bulu. Aye elal sin semendir ko toy nga kalgirel say. Maktilun hal indira bok mo. Maktilun nga si Joshua. Diagal 16 state a problem. Taadan mo al sila government ti amorul din mo. Abay kera wasay. Necessary. Say kita abay kera. elang ang pagpupunta. Halek yan sura kampe se buong. Oh, Necessary ra hearing ra sel ra gimorura constitution. Ulmong lo 16 kirgel ruba kan ne testify mula sa ira alme elang. Endial sabel oriol o the ring room lunguy mga mga daswel ay mali mga nilak lay kaltoy. Manggirel mo ay say. Magmamaulum didri sen mo 16. Sa a question na yung logos makwase lang morir agos ya ade ruli agos tol morba pero lil morio mo ay say Tada ura. Ela hali po tilo siya ngara ul makmla so isra. Ay indim la katarablulo makatarablu. ali kom na mo magalo Kumalore sa tiyak ay indim la katarablulo makatarablu. Madim la ka bolta ka nga taxi gid maps ade lomi. Ela al sil siya madengel wase. A clone government a president malado obi ang ulaw mga dere ay galpe state rogo tila ay gid el premise ka tila ay gid state ngangi adi ak loro kemle elwit okmong wire ala katong se di el al season di ak wire ar ay gal doru la di ak loro klasyo ka ngigit ba omre el al season samlamot ma hindi ketenan mo man motok omre la maudo de lem lat telal mo ibol kermo state la di ogi mal adni tadat udah tarra ka sa ay kam lolo do sige da problem Di segi da imol statement el dili ngaruba kara last el talk show kama luase dia kabel gul the sal gergi kara a number let tial government el dul leget gergi adi adil bes di gergi protola suringil meltu kita amla government temelget kara tara government ngani gel bebi ratko no dia kal sebe el change dia imoring il to including la form dia kal sebe el change ay kal 16 el bulu dia kal sebe el ngua ngira ka bo ma ngiwal el mori ngila reply siya amle wal akuk tinga sikid el argument mong mlor niya ako om lang mesera siya mong al sukum ka domestic ngir el al time luasel ko klol gor ngir bang ros mal mlamo to ka chief siya kasar Indians en sebe la petition mara le ko ko mesel ngir wasi dia living document sebe el change ring sige da al mutul awul magdobring ay galme bulu adira lo mesa si tiyan mo get change ring al mutul tang irma akmaral agree tila agreement gara gupta sa ilangi dinga ka wasi dia ka the necessary mo 16 el governor sabe el atra system lo aya
Oya Miguel el anga over county kiril dut mukta supervisor county. India kal governor lo staff magara mangani ol lela state angani ol birngin ngani governor. Moya southwest India kal soal morsel isundi. Kom nga budget tasel may embayong ila hindi bay tingin mo it citizen tasel. Rao mo ba obisra governor ma legislature expensive. Manggal mo practical is what I'm saying. Hindi lang. Maul magpasendia kal system. Takadang kalsel. Aurir warna. Kita lagi mo mengel wase. Kita bebir rato ko kita mo masmo. Ela ka kumdalil wase atara mal problem kita ela nga arolel o mredle. Ela bebir raste ta kumlang uti aruba kamar bilngil tilmotma ito rut ta armento miaw. Era raira din mo edar mo da kasi temgi silwa ruwal mit lirik le rulin mo akasetyo mo oror may mali mga pang o ela segi na malgaw kal dire kamala ang ringileng the true aruba te mal mlingil etatma matirga aruba kam sisi malga kat lira atirgal mlingil ya bebi rabulura malgaw adia kar adangi engani aruba kal ngargi el gara lomia yo sangra Mga SML aul makata oitia tal sikang argidel. Ilmasaw dertia gidel utumiralla. Michael soal ngar sila doktor madra blomes. Akum daswa atokoil luase adra iram no se selgar dirtiam dia. Adra iram mil saklungyolela other side ra government. Matumne kan bin silwasi ada separate ra bugula irai. Diwa oryor. Ngam ne partra siliger oryor. Kasi aiga separate ng klungyolela oryor. Dimla ka mesra kuntila to mesra klung yola to bayar adrablu awlu maral wase bolo aisi kisera da chance ringi e akumda sur wase sin ser segi del merelang en klung yola to kam na miru majority la awlu maral wase se pretra kloba gara oreor magablemente oreor en mongil oreor le mano erda ndir omru no tilgibli mis etam la bandir ra ut matokora awdo mar adrira moror ma ula da arlu adimlo wase dikyar sa pedal tal kung Why say, hindi sila oversell document, hindi ako lolokoy why say. Ay amlay feeling ra. Milkisyo ko ilwas na opto. Ngaria feeling sa written document together based tiagi del written document. Aul makwase. Kada mesir ngil sumar adra ablu ay nga ka umray wase gagi de blood do. Adra ablu dire lo mesir ngaria imora to ko neso kal tulim kedo momtani. Sira ulum neso kal mora president Remli el Mutra president del Masaw. Tirgay gidel 1 2 3 4 5 6 tetewid el adr belaw na adr belaw. Adior ko mela ibadul dingilta. Getting il tal adr na part tera day one and merela. Ma obara brillo. Gidel terung aklo chega record. Oh, I see. Okay. Apek kul bulu amla mangod. Ang nga history gidel mes president Sali makuk mler klay. Ma amle ngir turong ma amler ulbay. Hindi imo libedul nga igidra aigan morgolo ko arrak. Ya ibedul aparte. Ma ngira del dio mesin ngari sel wase. Kada ere mong waise. Leng kada ada kada ngod il morti igidel. El sebel ngani at tewid uldasul to Ya kayo ore bin ngaringi tel constitution lo ase. Kau tadi mo ni lo ase al sugum grupa. Ektiagi da girel ngal ane mador tirak kastel babi. Biagal girel merubak embuk pomsis bertel tara kabel. Se hamle intention tel document. Lengua se tirang amo advisor a president. Advisor only. Biagal lebol partra legislature bolgol ni moses lo se. The majority tiang ase. Makadabay o mesay gile mas mo krangil mare. Hindi selwa say bodong ityang already tell issue nga aksel tiya. Hindi. Al tanda kal tira imposer tira. Say Tiar administration. Abu suser. tira gila ta point. Ale wais ga mi ga malul du tial wase. Aruba ka giril ngara sila government. Merulala lo. Makaulang namin Al. Al. National level emlo testify. Lo nga betul Kembali berani Wakman testify, lalu tu pasal polo ese, itu asendia.
aruba ka akloba ka di mo advisor a president. Hindi tinilia po domestic constitution ang wasi. Sel sukuma state ang momoto parliamentary. En tedo al democracy ma tedo al tradition. Bulgo se sel bolol da kay kal o do da kal 16 state en kirel waisi. Ul memoria monday trili gukti wa lapside gukti pita. Mayra gukti moruba ka dia kasen kyoto rur tengim kaple dindia maul agorta ngirul mi deklibi. Kungera senkyo. Ma oror mangwaisi. Kaita ayoen nomel sela ala rakyat pena ngarabitan ito say tika igi rubak tikal tong okro bebul olagal da sol Dia ngabay maluwila ko lang. O ko ara ka ruri ule kamla kumbe salwa si tiya makitin daw. dia kwais ngakaulum da so say tiya sabi el mora di kaya mo da. el akram de sin dia kasabi Oy, Moses. halal ma o la dia kasabi Moses, han le gulgo. Tial togoy, ay garrogul togoy, ulmang kloar de mudo gahu. Marang, tirgal maas, mal baby adal black mudo tirak mula say. Serable start ruba ka nga payroll, en mlo kloar ro la senta suel mo ruba. Mem di dolga klamanal togoy doreng sa adal mo. Waise. Mang arul may aren dimla kal salway say. Aruba kalbora bahe, wala pa ududel mo. Elang aruba kalbong ikodom do dani. Como nita? lo de rogo en dimoringi tilo de la blil Pero say, Ay, sí. maulong mo niya, tokal matiruruba kang gasol mo, manggasol mo. Manggel tara masa malgol wasay. Omgot mulang alit tirgal malgasyo ka. Ay kada mo maray galul dalit. Hindi akal ginel nga niya kalpa. Ira akbadengel wasya wadong urtian sel di mo da Meron duli ka ulam ko ba? berata. O egitial wa madim da ase selbu. Medida ngartian dulu se last time yang ilmang el bora Mr. Wilter. Kalau kita kan bora itu muka sama apa close program. dia ngakamal lo mdas wase el almora omeru loren Miguel tol dia del ko maul de sueda marmo del mora ya gido utmela lut edire mo adu gidara blitra gid marang leket ma id ma Miguel trungal gid ma lilet ma blul gida o ka gid tol tianga klot tutlele gida ma dengay gida ada erdar mudul masada klot tutlele kita sada Miguel di ora blungur Miguel ora Allah ma ora beotlu من كلوتو تريلو سي كوكتوداس او دوسويتر الان كوكتال سيلز را سيلا تارا المورتيال تقول لك مالو سويس را كلو رينج اللي مي ام دغيل واسيا غاريار مغت تلدنا غاريار ادم دتات ماما الجريل تاكيد لو مشودلا وتمر الله اربلاو ما كامباكت رامريجل رو مريا رامريجل را غريت من نوغا قوات من توك كوداراس en moringitia. Kita mal toy gira den lomdas ringi mil pada ringi ma abulangit lo sel elal weekend bo bukta de sued bo lomdas ringi de ko lu ujir tar luar lo sel bola ga gir toy mondai nam sa por se ber ringi de small but ma tarrene to mok mo ko ba se ber. Saule irmang Mr. Wilter hasta last. No, India nga ka adir kalmut kalmorsil malulela o the sweat even sa conventional was al sugumang ay waigalol ka president tra recent time ali alabla presidency malgol was au ulma ada ngar umaredan ang ngariara manggiredan masyur sa gidel to e munguldan ngi mga tmok makarura gugul de sueka was laborngia communication na al du radong li tigal merdaler gidel adra bulu Macal tinggal kamoran, el direct kamoran adara blue lo hacer, skum ka adara blue, el waikid nga waingak. Mergonge, elaga morregda, mem don dur tal toy, relia government tergaul mo bom owner tal government ken government tergau. Baguk til government tar merregda, government tergido rogui. Mal sukum sada bolungi le bodo pe claro discussion. Say give a message. Saule ska last kali sama apa mas mira program ini. Waise akti isuakal pai dulia amlek klum iwe udele wilter. El morar aderbelaw robu sira umurur telu utbelalla. Mangwase ulila baks. Agi ultui ramlangar ngil e rol klisiam. E kamamal aderbelaw
Am isi el mut smisi adim langangi rar uodan me. El diagal ngara au diagal ngaru ngil klisi am. Ra dredra ra igal yun servelau. El belumam ra rol. Magil mut mo melisi adim langangi lundeswam. El mo maliu yom grol adi kasama ar uod me ar uod maklebela ar mam mo mngul ra rang mam el gire la bud mail mok mal malt el mora rogulat rabrulat agi gut makli talu utmelalla era ilaq le rungl el klise la blur belau yo magas el budul madad lul tuy ra klisi am maula garruel arubak Dios. Ako das seya utmela awul utmela ulu bela ambil ket moklo tirak resegi. Besia gire dulu tirak rengi mang ako das sel tara kotum le monda e gambes mo mi loreng sera utmela la. Adolong le de kita mas di del kabel mentra bri. Sel wase ket makarange mo ileak le di kita mga dere kit e di malmolo mil se lila kabel mentra bri. Ako das wa gede itu. Mloniak lol wal gora kleti tanga na belau el alsil se ketum tengel wasengel kot lungil o makarreor e hotelet akabal mentra amerikan so alom te ergid mati MC man ada belau as happy 4th of July el mon ada amerikan rogui e kom dire kal man besaul rul mam magi sisi Mamate alo. magi law besaul seya Happy Constitution Day. Happy Constitution Day.